Sibay ule Lucy kania ka fapa maithei hi sangni somni pakhat kumkhan thlakomi lek ani in India rama piang USA lakalmia lawin US rammi ni na citizenship aneya chumi anei theidan kongchu karon soidona ramdanga piang USA lakalmia lawina citizenship anei theidan kong omchun ani bok ani karon soizaw ma in keima hi immigration expert kanilawa lawyer kanilawa dan shemi kanilawa mase katon shiat atangin tangkai pui in lo omtakin kimlo dewin karon soidona atop thlengin minlo ngaithlak sakdonya tikha kangen masadu cheu ani hei nupa mo USA citizenship nei emo pasal emo nupui emo US citizen anni a ramdanga anjinna awang emo na awang emo nupa mun khata lo omlo awang a naute ramdanga piang ani khachuanin apian narama US consulate a khanin naute kha USA citizenship rammi ni nakha adil sak thaya chu consular report of birth abroad CRBA anti ani chuanin khami deal tur khanin hei ka fapa pianai khan sang ni som ni August ani som pariata Mizoram apianga then khathianin in pa citizen ani a if pa te chu ani hal me yang chu anti thina ma se kha nule pa te citizen ani po in ramdanga naute pian kha chuanin automatic in US rammi ni na kha anei ani hal top anei theng hal top lawa dan zo tur mo dan kha a omve a process a omve a proof te evidence te kha ti angai ve a khang zong pertlang nuwa khanin an approve ani kha chuanin rammi ni na kha an pe chawani chu chuan afia ome chuanin nule pa in nei kherlo emo ai in chen to ponise an fa kharam danga apian kha chuanin pakha zo nule pa citizen an ni kha chuanin an pahnia rem abikin US citizen parent US citizen nei zok nu emo pa mukhan arem ti chuanin afapatan khanin a claim sak thei boka naute kumsom pariat ani mage nge ya ti ve angai thunga chuanin USA citizenship nei pasal emo nupui emo kha naute apian ma khan USA a khan kumnga a omnge nge angaya kumnga omtling lawa ramdanga naute nei ni chuanin a claim sak theilo kumnga ni na nge ngai citizenship kha kumnga ani to kherangai lo amai ro chu US leilunga khan kumnga nge kha omangaya hundanga azin chuak poni thei kha chu apoi lo ma se proof na tan khan a omtam na ber chu kumnga chunga khan US ya ani ti kha proof angai bok ani chuanin ka soitu ang khanin keima experience atanga ron soitur kania sahni somni pakhata nia kan di lai kha tuna nen chuanin thila danglam to achan chu covid lai nia engkim mai kha system an thlak danglama immigration visa chuanin tourist visa student visa zong songa kha temporary an hold lai an ti top lai lok lai khani wangin thil kha danglam ani chu CRBAB ka po hianin adang lama sahni somni pakhat April thla Mumbai kan chukla a tapo chuanin CRBAB ka khanin appointment chu an pe chuak amai ro chu thlakhata mi pakhatan chi an pe a appointment kha chana hreawm ani ma se pathian zara July ni somni pakwa khanin appointment kha kan chang thei hlawa ti chuanin appointment kha kala a kaimani hun lai ti mayang khat ka boy pui lai kha chuanin appointment kan lak khan atok ti mayang form fill up tur chu a om amai ro chu appointment kan lak khan form kha ka print out ta ka download ka fill up a engkim form fill up tur zong form ngai zong so application form le evidence te poisa a fee ang chi zong zong kha appointment kalak ni interview ni a khanin original le xerox copy khan kan keng to pa ma se tu na chuan ani to lawa tu na chuanin online in mytravel.org ka khanin account in siamangaya in khami bi ka khachu hei tianga hianin US consulate India khan in lutanga CRBA ti in type anga alang vekang mytravel.go
gofa khanin account in siamanga application in thelu tanga evidence in submit anga chuanin a fee in pe ang chumi in ti hnuwa chau khanin consulate khanin appointment in la ang kaimani nen khachuan chu adang lamna khachu kaimani a chuan appointment kan la topa engkim evidence form zongzong le fee zongzong kha ania kan keng top tuna chuanin online in application evidence zongzong a fee zongzong thelu hnuwa interview appointment khalak top la alak thei chau to ni chu chuanin form fill up tur kha CRBA a khanin CRBA B ka khanin form kha thelu tur a oma chu application form kha DS 2029 ti ani a hei hetiang a hian ani hetiang hi ani ta a latest version annung bera an publish azela kha download tur to a latest version zel kha fill up tur ani anga chuanin DS 2029 chu application form ani meita a CRBA kha nu le pa te interview na khanin naute nu le pa kha om kop thei chuana tluk a om lo ama ero chu om kop thei ani kher lawa kai ni po covid lai ni a ro kholna wante chung ko thila wante emo hei ram le ram inkar chu om dun reng thei lawa US citizen nu le pa zo ka kha a om thei lo ani kha chuanin khami proof na kha DS 5507 kha fill up angai veta a ama ming assign angaya chu to me DS 5507 ina asoiber chu proof of physical presence ti anita akumnga a omnge ni ti USA a omnge ni ti proof na kha anita a hi 5507 omdan chu ani a fill up tur tam no to ka a fill up dan kha chu ka soi ri lo mai nga chu a tu chuan video danga te po kan soyanga chuanin 5507 a chuanin a khami kumnga chunga alo to na zong songa kha to and fro kha zia vek angai ni chu entirnan ramdanga khami inkar khanin azin chhuak ani pon chumia chuan azin chhuaka chumi ni chuan rolet le ti kha fill up kha angaya chuanin affidavit of support ani tel boka chumi omzia chu hei hi kaima hi US citizen kania kumnga ko oma hemi ka fa hi ka sponsor dona financial pon US citizen ani chuan US ron kal huna pon kaiman ke enkol don ani ti na form ang kha ani per mai income proof na ang chi kha affidavit of support ani tel hal boka chuanin passport a dil ngal theya CRBA wala khan dil ngal kha a thaber boka a nok saklo ber boka passport dil ngal tel khanin form fill up tur kha passport atan khan DS 11 ani a chuanin soito ang khanin US citizen parent kha nu emo pa emo US citizen nu le pa kha akal ve thailo ani chuanin amma rem ti na kha consent form kha angai ta a chu DS 3053 ni ta a chumi chuanin hei hi kaima hi US citizen kani a hei hi ka fa ani a US passport a nei hi ka rem ti na kha ani ta a khami DS 5507 le DS 3053 big a kha a sponsor to ya anu emo apa emo US citizen ni sok khanin an sign nge angai chu aman adu in alo sign top thailawa notary ma a emo consular officer ma a emo assign angaya kaimani bi ka khachuanin online in ka fill up veka chuanin ming ka sign zo a PDF in kan pa kha ka thona kan pa khan alo print out a chu notary ma a alo sign a khami a physical copy a kha DHL Express in min lo thona tikhanin min thona kha keng ani tuna kha chuanin online in ani a kaimani ti ang po khanin a thei ve tho chu ka ring mo online khera submit lo po khana kong chu a mai theni kha form chu pali chu DS 2029 DS 5507 DS 11 DS 3053 khang hau kha kan submit chu anita a chuanin a fee a kha CRBA application fee a kha dollar za ani a chu US currency in pek thaya India paisa pon a pek thaya credit card na pek thaya cash in a pek thai bok ani
keimania kha chuanin online pek na option kha lawa ka boy puilai khan tuna ero chuanin amuna po pek thei to a tin application eti ral khan online fee kha I submit to ang tuna chuan I submit nu chawa interview kha appointment an pe thei to che tuna chuanin passport kha DS11 kha passport fee kha application fee kha dollar za ani le boka chuanin passport a khanin passport physical form a khanin ale khabu ang chi hemi passport book kha somthum panga ani a chuanin a card in he ATM card Aadhaar card ang chi khan an siam le boka kha idu ani kha chuanin som panga ani a apani idu ko pani chuanin passport application nen hem fee ne kha avain za somli panga ani don ani chu chuanin hemi passport le hemi certificate CRBS certificate hi amuna kami in application in interview huna khanin an in interview kha an approve ani chuanin ani thum nuwa alam thaya lamlo po khan in Mumbai in omna emo Kolkata poni se in omna address in pe ka khan ron thleng thaya kami nangma ni address mailing address indoni khachuanin anron thon thaya kaima ni na kan boy puilai khachuanin FedEx an hmanga cheng zakwa ka choya tuna chuanin Blue Dart Express an hmang to a amana khachu cheng zakwa thawalani a kumli hnuwa po alangai rengani chu ti chuanin evidence hawa khanin submit tur kha a omnuala ka fapa bi ka khanin ka submit achu a birth certificate kha India a piang ti proof na kha anita a Indian birth certificate kha ka keng ta a chuanin passport size thlak kha angai ta a passport size thlak ka khanin morolok passport size B ka khanin India Mizoram passport size thlak kan lak ang pangai kha pom lawa 2x2 ni angaya ngoro kanai cha lawa he nau ten ni pokhanin lak thawangai ni chu achan chu hei han mo pom thaya an thu lauta a hei tharuk noi lam pang phei chu te khanin an zak noi a khan tian pom thut mai kha thaya a background kha avar ani angaya ka fapa chuwa nei thlak tak mai kha fel lu tuka vai ho pokhan an fak ta pamo cute cheu ta pa he thlak te hi chuanin vaccine record kha pian tera tanga khami interview kan kalma zonga vaccine record kanai kha ka keng boka chuanin keima bi kha chuanin ka passport Aadhaar card voters ID educational transcript chuanin naw ka pailaya kain entir na naw kanai na damdo ina ko omna discharge card ang kha ka keng boka chuanin kan pa kha poimo ta keima ni khisa kha na chan chu aron sponsor to petitioner anita a kan pa ama kha om thei bok si lawa chuwang chuanin US Citizenship ani na naturalization certificate kha kan angaya chuanin passport bio page kha ahmalam athlak omna kha ani boka driver license mortgage bill utility bills electric bill bill TV khani boka chuanin social security statement angaya chuan kumnga om ngei ti fin fia nan khanin tax return tax a file na kha kumnga chung kha kan print out kan keng bok ani chuan keima hi chung kwa ti mai la khami proof a kha chuanin kan in nei na kha in marriage certificate kha angaya tongdanga mizo tong emo inziak ani kha chuanin English ale lin affidavit kha angai bokta chuanin kan zindun na ho hotel hotel kan omna receipt te flight ticket receipt ang chi ho kha ka print out ka kenga WhatsApp ka kanin biak na then khat kha ka print out boka avatam do om ve intimai thaya WhatsApp kha mai ro chu he paper 4x6 paper anga khani A4 paper katina A4 paper khanin hei WhatsApp kanin biak na ka screenshot kha paruk te ka len ti ka khungleng ta ka phek sombel ka siamin ka sha swala chuan injin tuk hi om lawa mo mindil khar lawa kai mani case bi ra ko chama se ka injin ve ka chuanin kanin nei
thlak a khapoi mo lutuk ta kanin ngaihthlak chuanin kan chung te ve ne na kan thlak ho na kan thian te ne na kan thlak ho na kan fapa pian tira tanga hospital thlak atang thlakua ni thlenga thlakhate te kha ka ti boka kan chung kwa kanin video call na kan fapa lang tela kanin video call na screenshot te ka print out ta khang ho song song kha ka keng tel boka chuanin enge o khang ho song song kha chuanin paisa kan pa min lo thon na mo khang khami bank statement Western Union na paisa min lo thon na statement kha ka keng tel boka athena an dila Philippines ho hi an lo deal thina ka soi tong khan vai hawa India rama chuanin tu ma zo tur ka nei lo ka ti to kha Philippines ho ka chwa an lo deal thina kai po kha ka injing ve a ma se min deal ta lem lawa khang hau kha evidence hawa ka injin chu ni ta chuanin interview ni aron thleng ta a keima jingkara ani a interview reng reng hi a thlen hun tur an ti ai ma mini som panga tala chuan thlen tur ani a keima ni bi ka kha mini som thum panga velin kan thleng ma a chuanin kan hriat tur poimo boka chu visa interview emo CRB e poni se khoi embassy po consulate po ni se thil hi ken lu thei lo hi omta chunga hian US consulate po hianin device engma ken thei lo mobile tablet te laptop ti angvel engma earphone ti te kha ken thei ton lawa ke video camera ti vel te po chuanin thil hriam engma ken lu thei lo thil zoom hriam bak che ti vel hriau engma ken lu thei don lawa chuanin ei tura thei lawa thil lianpui ang chi kha thei don lo boka lianpui te khanin ruate surta a hei ni hliapa po sei deuh ang chi akuang ang chi te kha ken tura ni lawa til album kan siam ani po khan proof na kan keng do ni po khan wedding album a kan siam thin ang lianpui ang khan ni lovin 4x6 album kan siam thin ang tereuh te file leng ang kha keng ila a thabera now ten helai an ni po khan achunga khan now pangtan play area a omta azaw lo deuh he chuanin nursing station a oma nute pelai tan nute pek na tur kha parda ansara thu thleng an da a rem nutuk a khang ho kha om vek ani chuan khami interview nin kan zo kan han kal kha kan thleng ma a consular office Indian officer khan consular officer ina min kau ma khan min kau phota Indian officer khanin form ho kha min dila chuanin evidence chen kha min dil boka thu tle min zot ve boka engti koma nge inin nei ti vel te kha min zot thil atam lo min zo kha paisa te fi te ka han te zo kha lo hak phot la lo kawang che tia ti khanin ka han ha ka reilo te mini som panga thu vela khanin consular officer khan min kawa consular officer hi kan sha tur chu US consulate apo embassy apo ni se sap ni vek kher lawa enge US consulate ni wang khanin sapek tur khanin kan bai sei kher tur ani lo mi dum te pon ma Chinese te pon oma kha kasoi ve lang du shim kasoi lang ve du shim boka da khanin sapanya khamizi nga min interview tu khachu passport kan pa passport kaima passport le kan chung ko pathum ba certificate min dila kan pa US citizenship ni na certificate chuanin a driver license chuanin kaima kai okan marriage certificate min dila chuanin ka fapa ba certificate ba ka khanin a vaccine record min dila chuanin in fapa me ga lo mu thei matia thil zo na khamin zot enti kuma nge inin nei in pa lozin to empty vel min zota kan pa chu a lozin lo ka tianga tinge in fa ne an lei mu lo mo tia o covid lai nya ka pu border ang kharvik buksia ka tia that makes sense atimeta chuanin kan fapa mel kha a ena kan pa mel kha en boka ei evidence chu nei thavia ma ila ka zam ve ni chu a chan chu kwale lokela Philippines ho ka zo reng kha anni chu in nei kher lawa
now in nei ni si lo in kara now piang khan tam ta kha bang khan evidence kha an lo deal na sa thin hloma tin DNA te kha an lo ti sak na sa thin hloma kha DNA kha pungpel kha ka du ber ani a chan chu kan fa pa ani nge ya kan fa pa nge ni si le evidence zong nei box si kan fa pa ni ti proof na na dollar sang ni chuang choi kha ka du lo to pani chu wan chan tlem chang ka zan ve dewa ka imbuat sai charenga ma se ka zama ma se rin lo dewin kalompui du tukche ifapa US citizen anita ti in min ti a chuanin kalom lu tuke katia chuan instructions anwa thil ti dan tur velte website RFO website kal dan tur velte le tin USA kan chwa san hun India kan chwa san huna ka fapa ina exit permit amamo dan tur te le fee a don ti velte kha min shila chuanin minute nga po hun alalo tikhanin atop ngai be ke imbuwa se ang hu in timayang thil min zot lawa tin evidence po min dil lawa interview don khan kan fapa CRBA interview a po ni se kaima ka immigration interview visa ka dila po khani se hi fa hi ka keng ve ve a for visa interview re san in like don ya ni tiri lawan ni in mo in chung te in chante po visa tituan amani chu ani in advice ve don ya hai hi compartment on de ka hai hi stationery a khaloi hai mun thuma ti hianin ka thena methiwa katia ama saber hi chuanin mother atop hi father tin chuanin hei hian labelin stickerin ka label veka passport birth certificate marriage ti khan achan chu interview vela chuan kan zam thin mo kan injin na hi kan hiam dok thaya kan zam lu tuka kan phi hli lu tuk chuan chuwan chuanin passport min pe ro le ati le khan passport on ka sena ti hianin ka pe mai ta kha khanin injin tok na tam tam min pe a tin zo na chan na po kha atikal tluang ati smooth ani chu chuwan chuanin thato ken inti ve ani pon in lo in buat sei anga hetia han ngai to mai chuanin USA piang box si lo bai thla kom ti khanin he alo in amang an thlak ve a kaima po kha kan ni cha a chan chu ka soi to ang khani ron tur te khanom lo lu to ka chuwan chuanin overwhelming a kai po kan ni cha ama ero chu kan ti anga documents in nei tha evidence in nei tha in fa nge ani kha chuanin in du ani phot chuan le inu pa emo inu pa ni kher lo ni pon in pani na in rem ti ni kha chuanin in fa kha US citizen ani thei ani ngei don boka in deal evidence in nei tha chuan zam tur ani lawa ama ero chu form fill up pakhat le min tingai lo le hei ton ngai lo thilani kha chuanin a har sa ve de ulhek mai theia ta ta khanin khongai takin min biak lo she lo ula min lo be pop ula hei vai ka experience hi Facebook mana khan san he somni pakhat kum khan he min approve zo hlim khan Facebook CRBA group khan ka post to ta khami ka post nu khan vai ho hianin an lo share ve ni ka ringa min lo benua la thuron te hi ka thayang tok to hian ka experience atang expert kan ni lo ka ti to kha ka pe ve hloma tun kumli in ka ra hianin ka puye wanga ron an ron thleng chu ka an ni chu ka ti mi alo ma se thuron mi ron deal tu te atang hianin an fa te citizenship nei hi an om ve nual to an finga lom thu te po min lo shil ve an mani ai zok ma hian ka lo lom ve thinin ka hria chan chu hriat na tlem te nei ma ila ka ton hriat atanga tlem te tala ka lo pui ve thai kha ka loma nang ni po nang ma ni emo in chung te in thian te emo hetiang deal ve du an omani chuanin le nupa in shwai tur mo visa immigration visa boy puinga an omani chuanin khongai takin min biak lo she lo ula ka in hong renga amai ro chu chang chenu te kan ni ta ka lo reply ngal vat thei kher lo mai ka lo reply vat kher thei kher lo cheu anga amai ro chu ka thei ang to kin lo pui cheu chu ka tum don nya chuanin hei ka lo mu be shim shim ang cheu hei hi USA passport lo thleng chu ni ta chuanin hei hi consular report of birth abroad certificate chu ni ta consular report of birth abroad of a citizen of the United States of America. This is to certify that Matthew Van Boy Peglian
sex male, born at Longtlai, India, on August 18, 2020, acquired United States citizenship at birth as established by documentary evidence presented to the Consular Service of the United States, Mumbai, India, on July 20, 2021. Mother, father, parents atia heta hian roding liana kan pa hing chuanin date of birth chuanin Lucy Vanner Rikimi Shanglong ka date of birth ania anwaya hianin acting assistant secretary for consular affairs in aming asaina date of insurance intia an pek ni kha a umbok ani hei hi CRBS certificate chu ni a chumiwa chuan passport kan dil awang khan hei hi anon te bok ani video te top thleng miro in sak awang in kalome in zawa in lat pan som che uro se